Pozdrav svima i dobrodošli u Šećerlaminu kuhinju. Nakon malo duže pauze ponovo sam tu. Danas vas vodim u jedno malo mjesto u blizini Kiseljaka, a tu ćemo ubrati domaće jagode od kojih ćemo pripremiti brzi džem. I pored toga što je ovo voće slatkog okusa i prelijepe crvene boje radon viđen gost u mnogim kolačima, sladoledima, kompotima i džemovima, ima i mnoge zdravstvene benefite. Jagode su bogate antioksidantima, sadrže visok udio vitamina C i tako pomažu organizmu i u borbi protiv infekcija i samim tim jačaju imunitet. Imaju nizak glikemijski indeks i bogate su vlaknima, pa usporavaju apsorpciju šećera i pomažu kod detoksikacije organizma. Jagode su pravi mali izvori zdravlja u svakom zalogaju. A kako bi sačuvala miris, okus i predivnu crvenu boju, danas ću vam pokazati kako da napravite brzi džem od jagode sa samo 3 sastojka. Jagode, kojih nam je potrebno 1,250 kg, ćemo temeljito oprati i posušiti. A nakon toga jagode izrežite na komade željene veličine. Uz djelicu dodajte 1 kesicu džemfiksa 3:1 i pomiješajte ga sa 2 kašike šećera. Polovinu jagoda istresite u šerpu i na najjačoj temperaturi miješajte par minuta, pa onda dodajte i ostatak voća. Kada su se nakon par minuta jagode sjedinile, dodajte mješavinu džemfiksa i šećera pa nastavite miješati. Jagode možete usitniti gnječelicom za pire ili štapnim mikserom. Kada jagode zavriju, dodati 350 g šećera i miješati još 3 minute.
Vruć džem nasuti u prethodno sterilizirane teglice, čvrsto zavrnuti i okrenuti naopako, te pustiti da se potpuno ohlade. Ovako pripremljen džem možete čuvati na suhom, hladnom i tamnom mjestu do godinu dana. U komentarima mi napišite koje vi kratice koristite pri pravljenju domaćih džemova da bi sačuvali okus i miris voća. A ako vam se svidio ovaj video, kliknite like, ostavite komentar, a ako već niste, pretplatite se na kanal i podijelite sa prijateljima. Hvala na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa!